Yes, reka mbasuhuze kandi nongere mbifurize kugira ibihe byiza. Kaze kuri mwese, kaze kandi kwibendera TV. Twinjiye mu mwanya w'amakuru rero, n'amakuru agezweho kuri aya masaha. Turi ku wa kane ni tariki 19 Kamena muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025, n'amakuru agiye kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo, tubabwire ko urugamba rumeze nabi cyane, noneho ibyo mwajyaga muvuga mwumva abantu bavuga ubu ngubu Uvira yose ndaza kubabwira agashya barwanye b'intare za Sarambwe bamaze kuyikorera. Turaza kunyarukira kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru mu mujyi wa Uvira hitwa Keshero hongeye kumvikana amasasu. Uraza kumenya neza aya masasu yumvikanye ahangaha yaturutse he, byavuye he. Turaza kandi kugaruka ku bijyanye n'umutekano mu mujyi wa Uvira. Ibintu bijyanye n'umutekano ndagira ngo nkubwire ko aha mu mujyi wa Uvira abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kubyinjiramo. Ndaza kubibabwira, reka nere guhita mbyinjiramo, ariko ahangaha ndaza kuharambika neza umwanya munini ubundi tubisobanukirwe neza. Turaza kandi kunyarukira no muri Fizi. Muri ibice bya Rugezi hongeye kuramukira imirwano ikomeye cyane. Ni imirwano abazarendo bari kumwe n'igisirikare cy'u Burundi n'igisirikare cya FARDC na FDLR bongeye kugaba ibitero aha mu Rugezi, babigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye, turebere hamwe uko ibintu byifashe, dore yuko aba barwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo abagabye ibitero bakoresheje drone, ariko ndaza kubabwira ibyo abarwanyi b'intare za Sarambwe bazikoreye. Turaza kandi kunyarukira muri Katana turebe uko byifashe. Aha naho imirwano yongeye kuharamukira, imirwano ikomeye kandi imirwano iri ku rwego rwo hejuru. Nituza kubona kanya turaza no kurebera hamwe ibijyanye n'abatekinisiye b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ibyo bamaze kwemeranya ku mushinga w'amasezerano y'amahoro hagati y'ibi bihugu byombi. N'amasezerano n'ubundi agomba gusinywa. Ibi turaza kubyinjiramo rero hano ku Ibendera TV. Icyo ngusaba ni kimwe, nyemerera untize umwanya wawe, kuko ndumva nifuza ko aya makuru turaza kuyasangira ku buryo bwose. Hanyuma niba wageze hano rero kugira ngo mbibone, hita uterekaho like. Niba kandi ari ubwa mbere ugeze hano, nyemerera uhite uterekaho subscribe yawe nyibone, kandi mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe dora notification. Nanabashimira cyane ku munsi w'ejo abantu babarirwa hagati y'ijana na 10 bakoze subscribe. Ni kwa kundi nababwiye yuko umubare w'abadukurikira benshi n'abatarakoze subscribe. Ndashaka rero ko tuzamura umubare natwe tukaba benshi. Winjira hano, hita uterekaho subscribe yawe, ubundi duhita dusangira amakuru tayari. Nitwa Umukada, aha ni ku Ibendera TV. Reka mukanya ngaruke insanga like yamaze guterekwaho, ubundi duhite twanzikana aya makuru. Yes, aya makuru tuyinjiyemo ku buryo burambuye. Aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Tuyahere muri uyu mujyi wa Goma. Mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana amasasu
ni mu ijoro ryakeye tariki 18 Kamena muri uyu mwaka habayeho kurasana. Uku kurasana kukaba kwabereye mu murenge wa Keshero, aho umugabo w'imyaka igera kuri 60 yarashwe bikomeye n'abagizi ba nabi. Ibi byabereye hafi y'uruganda rukora matera rwa Ambiza Fomo ahagana saa moya n'igice z'ijoro. Abari aho batangaje yuko ngo uyu mugabo yari umubyeyi ufite umugore n'abana, akaba rero ngo yarasiwe hafi y'urugo rwe, ubwo ngo yararimo ataha, nyuma ajyanwa byihutirwa ku bitaro bikuru byo mu mujyi wa Goma, ariko n'ubundi biza kurangira ibintu bitabaye neza. Abakekwaho iryo rasa ntibaramenyekana kugeza na n'ubu, ntago bari bamenyekana, mu gihe uyu nguyu warashwe rwose amakuru aturuka hano avuga yuko ngo kubw'amahirwe ntago yigeze apfa, gusa ngo yarembejwe cyane ndetse yazahajwe, akaba rero kugeza ubu ngo arimo gukurikiranwa. Ku munsi wabanje nabwo kandi ni ku wa kabiri tariki 17 Kamena muri uyu mwaka hari habaye ubujura bwitwaje intwaro ahantu hatandukanye mu murenge wa Karisimbi n'ahandi mu mujyi wa Goma, aho ngo abagabo bitwaje intwaro bateye depo icuruza ibinyobwa bisembuye. Ibi twabigarutseho tubabwira uko n'ubundi ibi bitero byagabwe ngo ahitwa kwa mama guverineri. Amasasu rero menshi akaba akomeje kumvikana muri ibi bice ndetse agateza panike ku baturage, bituma abaturage bakomeza kugira ubwoba. Ariko ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe, ndagira ngo nkubwire ko bamaze kudiployinga abasirikare bagomba gukemura ibi bibazo muri ibi bice. Ahangaha hitwa kwa mama guverineri, ndagira ngo mbabwire yuko hamaze kudiployingwa, sindi bubabwire ngo no mubare w'abasirikare bangana gutya, edaheri nta nubwo mbazi uyu mubare, ntago nkuzi. Icyo nakubwira nuko hamaze kudiployingwa abasirikare. Aba basirikare bamaze kudiployingwa deja na n'ubu ngo bashobora kuba bahageze, ubu tuvugana tayari bamaze kuhagera. Aba basirikare bamaze kudiployingwa harimo n'abasirikare batambaye imyenda bagomba gucunga umutekano wo muri ibi bice, nyuma yuko hamaze iminsi haba kaduruvayo n'akajagari n'akavuyo. Hari aboherejwe rero abatambaye imyenda, ngo ni Wazarendo, ngo ni FDLR zikomeza kugenda zigaba ibitero iri joro. Ndagira ngo nkubwire yuko ibi mwigira ntago biri buze kongera kubakundira, ndababwiza ukuri. Abasirikare bamaze kudiployingwa ahangaha rero, bivuze yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bavuze ko nta muntu ugomba kongera kubuzwa umutekano we muri ibi bice. Ni ibintu rero ngira ngo mbabwire yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze guhagurukira. Ni nyuma yuko no mu gicuku cyo ku itariki 17 Kamena muri uyu mwaka saa 12 z'ijoro, indi butike izwi nko kwa Kase iherereye hafi ya Karumeri mu gace ka Katindo, ndaho hari harasiwe amasasu n'abagizi ba nabi. Bakaba rero aba bagizi ba nabi ngo baranakoze ibikorwa byo gusahura ibintu by'agaciro ndetse n'amafaranga, hanyuma rero ngo bahita bacika amagingo yangaya. Ngo ntago byari byamenyekana abagaba ibitero muri ibi bice, ariko amakuru aturuka ahangaha aravuga ko ari Wazarendo na FDLR zikomeje kwitwikira ijoro n'ubundi zikaza akwiba ahangaha. Aha muri Keshero na Katindo na Katoyi rero ndetse ngo nahitwa Majengo, akaba ngo hakomeje kwibasirwa n'ibikorwa by'ubujura
ibitero by'ubusahuzi, kwica n'ibindi bikorwa nijoro. Ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuga yuko ahangaha n'ubundi ibyaho bigomba gukemuka ndetse amaguru ya vuba. Reka mbere iyo kugira ngo twinjire ndagira ngo nsige umwanya mwiza wo kuza kwinjira mu bijyanye na operations zirimo gukorwa muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'ibyo barwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora n'uburyo bamaze kwinjira muri tekinike na tekinoloji zo muri uyu mujyi wa Uvira. Ariko mbere yo kubyinjiramo nyemerera mbanze nkujyane Katana, nyuma y'uko rezo sosiyo zitandukanye zahariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku munsi w'ejo ziriwe zivuga ibigwi, zivuga yuko Katana yamaze ngo gufatwa n'abarwanyi ba Wazalendo. Ndagira ngo nkubwire neza ibyaha muri Katana uko amagingo yabyifashe, ndagira ngo mbikubwire neza. Abarwanyi ba Wazalendo bagize gucya bagaba ibitero ahangaha Katana. Ubundi aha Katana aherereye mu birometero 45 mu majyaruguru ya Bukavu. Abarwanyi ba Wazalendo rero bagize gucya bahagaba ibitero. Bamaze kuhagaba ibitero bakigaba ku barwanyi b'intare za Sarambwe ni ku munsi w'ejo tariki 18 Kamena muri uyu mwaka turimo. Bamaze kuhagaba ibitera abarwanyi b'intare za Sarambwe barabihorera. Bamaze kubihorera rero ahubwo aba barwanyi ba Wazalendo bakomeza kwa approachinga se cyangwa kwa advancinga begera imbere. Uko begera imbere abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo barimo kubabara, ababazenguruka, ababasigara inyuma. Barangije noneho sasa igihe kigeze barabaturitsa. Ndabivuze nongeye mbisubiyemo kandi ndabivuze, nubwo iri jambo guturitsa ari ijambo rikomeye, ariko ndagira ngo nkubwire ko iby'abarwanyi b'intare za Sarambwe babakoreye ni ibintu bikomeye cyane. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi rero nabwo hongeye kubyukira imirwano, akaba ari imirwano n'ubundi yongeye kubyukira muri ibi bice bitandukanye byo muri teritwari ya Kabare. Ariko n'ubundi abarwanyi ba Wazalendo byaje kurangira bongeye bahunze, barongera bayabangira ingata nyuma y'uko abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi babasubije inyuma. Abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo mu gusubiza inyuma ibi bitero barimo gukoresha intwaro ziremereye, barimo gukoresha intwaro ngo zirimo amabombe, barimo gukoresha intwaro zirimo ndagira ngo nkubwire ko ibyo abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora hangaha nkuko babyivugira ngo ni ugutanga igisubizo n'igihano kiremereye cyane kuri ubu bushotoranyi bwakozwe n'abarwanyi ba Wazalendo ku birindiro by'intare za Sarambwe. Umwe mu baturage utuye muri ibi bice tumaze kuvugana mu kanya kashize aragira ati, cyangwa se yatubwiye ati, abarwanyi ba Wazalendo bikoreye amaboko. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu muturage yatubwiye mu magambo make cyane ati abarwanyi ba Wazalendo bikoreye amaboko. Ni ibintu byababayeho, ni ibintu bikomeye. Uribaza kuba umuntu yagabye igitero afite intwaro cyangwa se afite imbunda, afite na grenade, bikaza kurangira yikoreye amaboko. Dore ko abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo babagose barangije babajugunyamo amabombe. Byaje kurangira rero aba Wazalendo ngo bamanitse amaboko kubera ko ngo babonaga nta hantu ho gusubirira inyuma bari bubone. Birangira rero ngo bamanitse amaboko. Ngira ngo nkubwire ko abarwanyi b'intare za Sarambwe aha ngo bamaze kuhafata
Wazalendo zitagira ingano, igikorwa kimaze kuba rwose mu kanya gato yagashize. Wazalendo ngo zimanitse amaboko ari nyinshi. Ikindi kandi ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi habongeye kuhavana ibikoresho birimo intwaro ziremereye n'izoroheje. Nkubwire ko rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ikindi kandi nakubwira ntago ari aha honyine Katana habyukiye imirwano. Cyo nakubwira nuko n'ubundi ahitwa Kamena naho habyukiye indi mirwano, ikaba ari imirwano yabereye mu bice bya Chirunga na Nyantende na Burare. Aho hose hakaba ari muri teritwari ya Warungu na Kavumu. Ku misozi ya Mbayo naho haravugwa imirwano, ariko imirwano yaha muri ibice byo ngo ntago yigeze imara igihe kinini, kubera ko ngo ni imirwano yahabyukiye. Ariko n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bongera kuyihosha bakoresheje intwaro za rutura. Ibintu rero bikaba bikomeje kugenda abizamuka ku rundi rwego, nyuma y'uko abaturage bo bivugwa ko ngo batangiye guhunga aberekeza mu bice birimo umutekano. Hanyuma rero iki kibazo n'ubundi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bavuga yuko aba Wazalendo bakomeje kugenda bagaba ibitero ahangaha kigomba gushyirwaho iherezo ku buryo bwa burundu. Ndabikunda cyane iyo ndimo kuvuga izi nkuru, ubundi iyo ndimo kubagezaho izi nkuru zigombera ubusesenguzi. Ibi ndabikunda cyane, ari nayo mpamvu duhise twerekeza muri operasiyo cyangwa se operations ziri gukorwa ku bijyanye n'umujyi wa Uvira. Ku munsi ningira ngo ni kuwa gatandatu, ni kuwa gatanu w'icyumweru gishize, nibwo abarwanyi b'intare za Sarambwe bagize gutya batangaza pasawuti yabo bavuze ngo ni abasekirite. Ariko aba basekirite bakaba bakimara gupasinga uti cyangwa se bakimara gusoza amasomo yabo, bamwe badeployinzwe aha mujyi wa Goma, ariko abandi badeployingwa mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo. Aba bamaze kudeployingwa ahangaha rero hari amakuru avuga yuko nubwo ngo babise abasekirite, ahubwo ngo harimo aba special forces. Ndagira ngo uze kunyihanganira unyumve neza, udusobanukirwe aya makuru neza gatanu kuri gatanu. Usibye aba badeployinzwe ahangaha, bivugwa yuko mu byabajyanye harimo kugenda muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo bagashyira iherezo ku bijyanye n'udutero shuma ni ibikorwa by'aba Wazalendo ku iherezo. Ndagira ngo nkubwira kandi kantu, amakuru aturuka ahangaha mu mujyi wa Goma aravuga yuko hari aba special forces baturutse ruguru iyo ngiyo za Rucuru, baraza bageze hano mu mujyi wa Goma bahabwa amabwiriza, bahita badeployingwa tayari muri Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bivuga yuko ngo deja ubu ngubu bashobora kuba bamaze kugerayo, kubera ko ngo badeployinzwe mu ijoro ryakeye, bakaba bahawe misiyo. Ndagira ngo nyumve neza, bahawe misiyo yo kujya kuvanamo umujyi wa Uvira. Mu minsi yashize umugabo bita Colonel Nanga, ni coordinateur wa Alliance Fleuve Congo, yatangaje ku mugaragaro avuga yuko umujyi wa Uvira ugiye gufatwa vuba. Uyu mugabo rero ibyo yavugaga ugenekereje urabona ko tayari byamaze gutangira gushyirwa mu bikorwa. Hari aba special forces, ntago ndi bubabwire umubare,
ariko ndababwira yuko hari aba special forces bamaze kudeployingwa muri Kivu y'Amajyepfo. Aba special forces bagomba kwinjirira mu mujyi wa Bukavu bakamanuka muri bice byo hepfo, n'ubundi tayari tagati cyangwa gahunda yabo ni hehe, ni mu mujyi wa Uvira. Kugira ngo rero nkubwire bya bindi wajyaga wumva ngo mu mujyi wa Uvira ngo ibintu bimeze gutya, ngo abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bari mu bice bihukikije. Ubu noneho ndagira ngo nkubwire ko special forces bimanukiye n'abasirikare bivugwa yuko ngo bahawe imyitozo iremereye cyane kandi ikomeye. N'abasirikare kandi bivugwa yuko ngo bahawe imyitozo yo kurasira mu kirere no kurwanira mu kirere. N'abasirikare kandi bivugwa ko ngo bahawe imyitozo ijyanye no gutega ambushi no kuzitegura. N'abasirikare kandi ngo bahawe imyitozo ijyanye no gukoresha amayeri menshi cyane mu bijyanye n'uru rugamba. Icyo nakubwira cyo kandi kindi, abantu ndagira ngo mbabwire yuko uyu mujyi wa Uvira niba ufite igihe kinini aba basirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bawurimo, nta gihe kinini gihari, ndagira ngo mbikubwizeho ukuri. Ikindi kintu nakubwira gikomeye cyane ngira ngo n'abantu bacyumve, abantu baherereye muri uyu mujyi wa Uvira, icyo nababwira ni kimwe: abarwanyi b'intare za Sarambwe tayari ubu ngubu bamaze kwinjira muri control ya connection cyangwa se ya network y'ibirimo gukorerwa mu mujyi wa Uvira byose. Abarwanyi b'intare za Sarambwe biravugwa yuko ngo barimo gukontorora ibyombo by'aba basirikare bo mu mujyi wa Uvira. Connection rero imirongo yabo ngo barimo kuyikurura, no kuvuga ngo ibyo barimo gupanga muri uyu mujyi wa Uvira byose abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo barimo kubikontorora. Ibintu rero n'ubundi birimo gufasha abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo kuba bapanga neza imirongo y'uru rugamba rwo muri uyu mujyi wa Uvira. Ngarutse rero kuri ba basirikare cyangwa se ba basekirite bapazinze out bakoherezwa mu mujyi wa Bukavu, biravuga yuko abangaba aribo bagomba gusigara bakontorora ibijyanye n'umutekano muri uyu mujyi wa Bukavu, hanyuma abandi basirikare rero bakamanuka hepfo tayari kwambara umujyi wa Uvira. Umujyi wa Uvira bakawambara, ubwo nimvuga kwambara ntugire ngo nukuvanamo ikote cyangwa se kujyambara, ahubwo nuko ufata cyangwa se kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira. Bariya abantu ntugire ngo nubwo ari abasekirite, ntugire ngo ibyo bakora barabizi, amafunzo bahawe barayazi, imyitozo bahawe barayizi. Niba ushaka kugira ngo umenye iby'abasekirite, ntabwo numva nifuza kubavugaho byinshi, ariko niba ushaka kumenya iby'aba basekirite uzagenzure neza amasomo n'imyitozo bahawe. Bivugwa yuko ngo imyitozo bahawe bayihawe n'abantu bakomeye cyane. Ubwo rero ubyitege hato utaza kugira ngo ni ibintu byoroheje cyane. Reka ibya Uvira rero tube tubirekeye aho ngaho, ariko ubyandika ahantu n'ubundi izi operation nzazigarukaho. Ariko reka twinjire muri Fizi na Rugezi. Aha Rugezi rero muri Fizi hongeye kugabwa ibitero, akaba ari ibitero byagabwe na Wazalendo bari kumwe n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, bari kumwe n'igisirikare cy'Abarundi FDNB. Aba basirikare rero barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bagabye ibi bitero bakoresheje intwaro zitandukanye, ariko mu bindi bakoresheje indege zizwi nka drone.
bavuga ko hongeye kugabwa ibitero aha mu Rugezi hakoreshejwe drone. Ni drone bivuga yuko ari ebyiri zoherejwe n'ubundi n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, ariko abarwanyi b'intare za Sarambwe babihanuye izi drone ngo bazihanuye zitarenze n'umutaru. Ibyo bazikoreye na gashya. Abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bazigurukije, dore ko ari ibitero byagabwe mu rukerera hagana saa 11:40 gutyo shyira saa 12 abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe. Drone iguruka bayihanura, drone iguruka bayisubizayo. Ngo bohereje drone ebyiri bamaze kubona n'ubundi ntacyo zitanze, noneho ngo barambika hasi urusasu. Bamaze kurambika hasi rero noneho ngo barasana bikomeye cyane n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Amakuru aturuka hanga aravuga yuko n'ubundi iyi mirwano byaje kurangira abarwanyi b'intare za Sarambwe bifatanyije na Twirwaneho, ubundi ngo barasanye rubura gice biza kurangira rero aba barundi ngo bayabangiye ingata. Barundi ngo nibo babaye abambere mu kuyabangira ingata. Wazalendo rero ngo babonye basigaye ari bonyene n'ubundi, dore ko ngo abarundi ari nabo bari baje basa naho ari benshi muri iki gitero. Wazalendo rero nazo ziri kumwe na FARDC ngo bahise bayabangira amaguru. Hanyuma rero ibikomeje kubera hangaha ayira nkubwire ko ubundi aha hari amazi iminsi hari agahenge, ariko imirwano ikaba yongeye kubura nubwo barwanyi b'intare za Sarambwe bavuga yuko barimo kugenda abayiherereza ku ruhande rumwe, n'ubundi ibibazo byaha ababikemura. Hanyuma rero ngira ngo mbabwire yuko mu mujyi wa Uvira indani n'ubundi abaturage bo bakomeje kugenda bagira icyoba. Birumvikana barumva operasiyo zirimo gupangirwa hangaha indani mu mujyi wa Uvira ku ruhande rw'abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo, bakongera bakumva operasiyo zirimo gupangirwa out of the city, no kuvuga ziri gutegurwa no gupangwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi kandi gikomeje gutuma abaturage muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi ubwoba buba bwinshi. Wazalendo bakomeje kugira gutya bakitwikira ijoro, barangiza abo bakinjira mu giturage mu miryango itandukanye y'abantu runaka, bakabafata bakajya kubakorera yicarubozo, dore ko ngo baba bakeka ko ari ibyitso by'abarwanyi b'intare za Sarambwe cyangwa se ari maneko z'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ikindi abantu bo mu bwoko bw'abanyamurenge baherereye muri uyu mujyi wa Uvira bose umutima ntago uri hamwe, kubera ibyo babona ko bakomeje kugenda bakorerwa n'izi Wazalendo zikomeje kubibasira. Nijoro twabigarutseho, no makuru ya mu gitondo twabigarutseho. Aha muri uyu mujyi wa Uvira Wazalendo zikomeje guteza ikibazo gikomeye cyane cya insecurity, ari nabyo abituma abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo gukora ibyihutirwa kugira ngo uyu mujyi n'ubundi uvanwemo. Hanyuma turi kugana ku musozo, ariko reka tunagaruke ku bijyanye n'uko aba batekinisiye b'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kwemeranya umushinga w'amasezerano y'amahoro agomba gusinywa hagati y'ibi bihugu byombi, agasinyirwa i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Intumwa zishinzwe ibya tekinike z'u Rwanda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zamaze kwemeranya ku mushinga w'amasezerano y'amahoro ibihugu byombi bizasinyana mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu ni muri uyu mwaka n'ubundi 2025. Abatekinisiye rero bakaba barateguriye umushinga i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bari bamaze iminsi 3 yose baganira imbona nkubone ku bijyanye
ni iby'uyu umushinga. ngira ngo nta bintu byinshi twabivugamo cyangwa se nta bintu byinshi twavugaho. ni mbanziriza mushinga n'ubundi z'uyu mushinga ugomba ugasinyirwa imbere ya Perezida Donald Trump. Abivuga yuko ngo hitezwe ko Perezida w'u Rwanda agomba kuzaba hari na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na masezerano y'amahoro kandi ngo agomba gusinywa mu mpera z'uku kwezi kwa gatandatu, agasinyirwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti bakunzi bacu, bavandimwe, banywanyi b'Ibendera TV, reka tubashimire cyane, katubashimire kuba mwafashe umwanya wanyu mugasangira natwe aya makuru n'amakuru tuba tubategurira. Twizera ko agomba kubanogera bitewe n'uburyo tuba twagerageje gushakisha, ariko kandi tukagerageza no gushyiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tubagezeho amakuru yizewe. Niba wamaze kugera hano tayari, nizere ko wateretseho like yawe. Niba uri mushyashya hano ku Ibendera TV, nizere ko kandi nongere nanabikwingingire, yemerera uterekeho subscribe yawe nibura uyu munsi tuze gutahana subscribe abashyashya 200. Ndabashimiye cyane rero, reka nizere ko ubwo abari mu kazi mukomeza kugira akazi keza, muhaye muronke, abandi namwe muri gahunda zitandukanye, ugire ubuzima bwiza, Imana ikomeze kubarinda.